Osomar bangke penathak kachopathe apia potuma phan manalo pajersi APHLC ke thomangdeng mahang ke thegarni katalon Ningkan isiang bong Karbi Anglong district gari kachatong gari kachingkoi pen bangkok kepra ke thom kithi lapen areng kisu bangpli kebra isian kili Hanjang lang swalong BJP atum Ristha Pramukh Sanmila namai kapado Birta ke lambang putin dona phansatame nilhin pen kardom bajirik lo kardom Pini Adap Abirta long pen nil sami juli baby nonarji tha birtang ton pen Mithang khelongri cherai komnangji pulote armu aphai kachapang henopusi dong muka kalong ingdeng ke thom all party hills leaders conference mahang ke thek katalona mayalong je ai kathar ningje Karbi Anglong along jakong nangke thebong arat charia song all party hills leaders conference mate thi hek pen APHLC ingdeng ke thom mahang ke thegarni kedam tang arkoi ni phai gora isi arni dogmoka higher secondary school pathua klam along si talon ponlo Tiga Ramadan pura as a representative schedule as well APHLC Tiripia Maipu JI Katharpen Kachapayam Phua Mayalong Kongchun Bang Sarkiri Rong Parpensi Mai ke pha lamthe Jaipong Laso Hut Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar Lapen Legislative Assembly Committee Tin Maipu Chunbang Constituency Committee Youth Committee Women Wing Satung Pendanglo Song along kai ki amat ke claim gedam kachipaduk asong japi asong japotum chetong dunganti Maya long osomar bangkep lapen bangkepen athak osomar kachopathe apia tumaphan ke hok alu mate certificate pipajir ponsi aman pipon Ongdung armu kachetodun katalona Maya long JI kathar kaninjia tenke inglong aswatum armu aphai Cepachan thekthi bulute nona porahut longri longpa charai common ile lasi armu aphai ka cepachana bang kenang sot binong bosi ninjepon osomara phai ke ong api apo inuvera tuma phan bangso amayalong manalo ki bipona tum anaphan ke jongsi APHLC asong chari long lok bulute aprangsi chokomar ang hoi pekpon vekji napen kenang sot kaching thorason tami pajir ponji pusi ning pathepon ning arong alam Karbiatum lapen inglong asotum non chinilo je ilitum thur pakpete a deda bang e pudam de lo amunit si avedaji la pan lo na je plan la potsi amunit anke aprang e dud det na lang pusinilitum mathasi pini ke inauguration son la kicheng son lo bang kepen athak usumar ke do atum phan bang thom ke beli adon Don thom kep atum phan nilitum pini nong e pajirlo lapen lason taksi constituency tin lason si pajir pon bob jila non mat ke bang thom kep ki koi bang kep pen athak an pusi nitum pitiklo athema ilitum pharokrisir kepra phokepra isianing kan ilitum 88% carbidetsi lapen hill tribes tumpang rumpet 96% non tribe Maya long kaprek ratcharia song atum amethang ratcharia song pen GOC APHLC along chepa ogdo upan korilu amar eto asorit kotha ami toka soka nai ami tokao dia nai gari bharao ami dia nai teologe nije ichha mote teologe bujise eto amar ki obosthat asu ami je আমার ডিস্ট্রিক্টে নাইকিয়া হব আমার মাটিটোকে নাইকিয়া হব এইটো বুলি জানি শুনি মানুহ সকলে ইচ্ছামতে তেওঁলোকে আহিছে আজি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ডকমকা পেন সেমসিং ইংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedam tang ningkan suri hinira ingkoi aninkanang bong long trok ner kepra pho adim gari ka chetong pen kaching koi ahut kithi aphai bang phokepra ke thom lapen arengisu bang plikepra sirkep anaphai kilong Kedam tang ningkan suri hinira ingkoi aningkan ki honi aningkan pusi kipu atum dopik Halaso aningkan ke honi pen loksi moni ra pran kedam lapen arengisu ki pho atum donai lopule jongdam deta hinoni Halapu corona vur penta apran kedam abui angsom donanglo
Ajat penon kiduk kisung pen loksi raratum ningkan suri hinira ingkoya ningkan ki padam nanglo. Kedam tang arkoi ni phai ingkora isi arni volongkomaji pathua klamalong kibipon National Road Safety Week Katalon cherok tok amai kangnia hut Karbi Anglong District Transport Officer kaninja tengke kedam tang ningkan suri hinira ingkoya ningkanang bong pangrung pet long trokner kebra pho adimalong gari kachingkoila pen kachetong aphai longlo Lasong bong pen bang pho kebra ke thomatum ke apran dam nanglo lapen bang pli kebra sir ke patum areng hu kisu dolupusi pachinipon Behabe paragari ahempu kate baratum Anganwadi klembang phiatum lapen higher secondary angdeng kecharli hariso ejangatum kachitodun bangso cherok tok amayalong DTO kaning jithua tengke kangri kangkrang pen gari motor kebeka joinesi jasemet kaching koi lapen kachetong aphai ong nailoputa pachini ponsi gari kebeka hut kirimponangji aron hehuya puthak klardak pen than paripon Cherok tok amaya long volongkomaji Rugasen College Principal Milan Chandra Banik Police Asaipu Lokendra Penjing Lapen Bokolia Municipal Board Maipu Hemsing Teronatum Alohia Manpen Chetongdon News X report Karbi Anglong live Kedamtang arkoi ni phai ingkora isi arni hanjang langso donsuri achataya long kicheng si aphong bokajan LAC apartment Pristha Pramukh San Milan Maipi kapadopona hud Assam Pradesh BJP Maipu Ranjit Kumar Dasta Chetongdon Maya long bokajan LA Angkang polling station 10 booth committee in charge mate Pristha Pramukh Adumaphan Arpu Kahurai Alo Assam Pradesh BJP Maipu Ranjit Kumar Das Lapen Kachetongdon Alohiatum Arideng Pensi Pajirponlo Bangso Mayalong Ranjit Kumar Das Lam Kichai Panatengke BJP Asongatum Assam along Sorkar Chari Lopu Penke Assam Lapen Karbi Anglong Alongta Jingthur Olo Monta Aprang Congress Atum Sorkar Kachere Hutke Ajara Sonta Claim Vangvesi Chopanglim Thailo Bokajan along setami BJP Sorkar ke Vangpen Penang an Jingthur Dunlo Lasin non ke bokajan puadim pokajan puansi amen kelarnang popusi ningji BJP Sarkar chari lopupen tovar barpi barso ahem ake joypen school along men chethaba barsai akang tu angdeng kacharli atuma phan scholarship bilo arlo somara atuma phan ake joypen scooty laptop pajolo sabhab group atuma phan suri cap adim suri phok cap an pajir pondo lapen school college medical college avarsai radutuma phan kewan pithega buthak rong rup along pache thangdam nang poputa dasahin pen pin khattekang রাজ্যিক কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফরনা ধর্মারাঙ্গিয়া আমার রাজ্যিক কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রতন কাদুকারে আফান্তা কার্দম কাজীর ইকলো কার্দম সকলকে নমস্কার জানাইছো ইতিমধ্যে আমার ফরনা ধর্মারাঙ্গিয়ায় পৃষ্ঠা প্রমুখটো কি তেওঁৰ দায়িত্ব কি আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছে এটা আপোনালোকে সকলোৱে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ মানে কি জানে তথাপি মই বুজাই দিছো আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ East Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party Amaipu Dhon Singh Teron ke Japon Amayalong Assam Pradesh BJP Amaipu Ranjit Kumar Das Chetongdon Manpeng Alohi MLA Dr. Numol Momin EM Amar Singh Kiso EM Jagat Singh Ingti Longki Phangcho Lapen BJP Asongalong Kethei Kiding Atumta Chetongdon বাকিখিনি শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক বা বুথ ভিত্তিক আগন্তুক দিনত সভাপতি বা মণ্ডল সভাপতি বা বিধায়কে দিব আৰু যিসকলে আগতে পাইছে তেওঁলোকে পাইছেই গতিকে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছো যে প্ৰতিগৰাকী পৃষ্ঠা প্ৰমুখে এই 60টা যি ভোটাৰ থাকিব ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিখিনি কাম কাজ কৰিলে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনে হওক বা Mai Chengchia Prang Assam Pradesh BJP Amaipu Ranjit Kumar Das Aphan Karbi Garo Adivasi Nepali Lapen Shyam Akhai Atum Alir Alon Pen Kangthum Karne Pado Lapen Karbi Chohong Thor Pen Karbia Poho Pen Karchu Pado Don ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি মাইনৰিটি সমাজৰ ইতিমধ্যে আগ্ৰহ বাঢ়িছে কেইবা ঠাইতো কেইবা হাজাৰ তেনেকুৱা সংখ্যালঘু সমাজৰ ব্যক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ কাৰণে
আচলতে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ মূৰৰ বিকৃতি হৈছে কাৰণ বিকৃতিটো স্বাভাৱিকতে কাৰণ সমগ্ৰ অসমবাসী মানুহ যোৱাকালি স্তম্ভিত হৈছে যে মানসিক বিকৃতি নোহোৱাকৈ তেনেকুৱাকৈ এটা কথা ক'ব নোৱাৰে যে বিজেপিয়ে 2,500-3,000 মছজিদ ভাঙি দিব বিজেপি আহিলে বোৰখা পিন্ধিব নোৱাৰিব বিজেপিয়ে দাড়ি ৰাখিব নোৱাৰিব অথচ সেই বিজেপিৰ শাসনতে তেখেতে নিজে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ শাসনটো নিজে দেখি আহিছে গতিকে সেনেকুৱাকৈ ইপিনে মোদী ডাঙৰীয়াক গৈ পেলাই তেল মাৰে আৰু ইপিনে আহি পেলাই সংখ্যালঘু সমাজক পুৰতা কথা কয় গতিকে সেই যি মানে আজমল ডাঙৰীয়া জৰা ফুকাৰ কথা আজিকালি জৰা ফুকাৰ কাম নাই আজিকালি মানুহে সত্যনিষ্ঠ বাস্তৱ কথা একেবাৰে বুজি উঠিছে ইমানে বদৰুদ্দিন আজমলে নকৰিব আৰু সিমানে সংখ্যালঘু সমাজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Lai Karbi Anglong District Congress Committee Amai Phu Mate HAD Minister Barim Khorsing Ingti Tikelangjun Polling Station along Humri Damsi Amai Kapadupon Kedamtang Arkoi ni phai ingora isi Arni Tili por phai isi malom Korkanthi Mondal Congress Committee atum kapin khata tengpen Tekelangjun Primary Congress Committee atum along an KADCC Amai Phu an parta HAD Minister Barim Khorsing Ingti Humri Damsi Amai Padupon Tekelangjun PCC Amai Phu Babu Tiron pen kachapahem phu pona mayalong alohi sarpo aman pen KADCC Amai Phu an parta HAD Minister Barim Khorsing Ingti KADCC Kongjunbang Sanjeev Teron Karbi Anglong District Youth Congress Committee Kongjunbang Harmon Singh Ingti Pendanglok ke ongdung ke thegiding atum chetongdon Halapu KADCC Kongjunbang Sanjeev Teron penlam thege jai pona tengke BJP sarkar aphan non ke aning ke dogde atum dopiklo lasi BJP atum mai ke padupona lingta armu kachetong aphai nangjung bom loposi ningjepom ini Tekelangjun PCC ane long PCC si workers meet ki bipon alang tu me mondol pulun ke Korkanthi mondol congressman se ke thapot sipini la so mai long itu misi awareness program bipon jeli tu la so non ruling sarkar pen sonji ewan mane cherok blok donai ma athe bala so government ke litum kecho bai pen bahra ka prek ke litum thekdam long le pini rat tum ta ningje ringti lo pini rang tum lang daming noi self help group amen pen along ha meeting ki bi pini self help group amen po hang pon po hada bangke BJP amai binak iti laga ka prek nane itu self help group a committee thane arju sita hala tuma sinang thaning ji asinon itu mason si pa along sita lang tum almost 3 sita la self help group en bahera meeting atum biune ame thang BJP amai meeting ku atum biune lasi pini ladak itum thekdam long lo je pini ahok pe lo Karbi Anglong sita non bangke BJP aphan bangke muni tum chinilo rat tum chinilo lasi 2021 la non assembly election bangke laso alarchi huje phan ke rat tum chi sigding lo ni nang tum Dok Mukapen Semsing Ingti Karbi Anglong Live Pherangke Amayalong KSA Karbi Anglong District Amai Phu Simeon Rongphar Rapchunbang Atur Singh Teron Sahem Chunbang Sumit Timung Lapen KSA Bokajan District Committee Amai Phu Raju Inglengatum Chetongdon Lapuson Aporahut KSA TDP Amai Phu Simeon Rongphar Kaninje Ponatenke Arkoi ni phai ingora isi Arni Assam Pradesh BJP Amai Phu Ranjit Kumar Das Bokajan Mate Hanjanglang Solong Kebangke KSA atum dengthekthi lapen ning ing samsi an parta komentu neta kebanga phuthak chedondunde athi BJP rakchari asongatum pini asamalong ningkan pho sarkar chari terapita Karbi Anglong arara kisum akimang lapen akar I kachesong boma hemprek piniani anta ki physically kachingwai achataya long anta lamthe pompi an parta kaprek alam chak hai hui do olang lason si Karbi Anglong arara phan kachachak lahai hui piniani anta pakleng mangbe সংবাদ মেল কৰা উদ্দেশ্যটো এটাহে আছে যে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ লগত আছে ষ্টুডেণ্ট এছেম্বলি কাউন্সিল আৰু সৰবথা ইউথ ফৰাম আৰু আমাৰ সহযোগী দল ফালৰ পৰা আমি এটাই কথা যে আমি কাৰ্বি আংলঙত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আমি আদৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো তেখেতে অসম ৰাইজক অসম প্ৰদেশ BJP প্ৰেসিডেন্ট তা 5 বছৰ হৈছে কিন্তু 5 বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেখেতে কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাও
যি আৰ্টিকল 244 যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা আসাম প্ৰদেশ বিজেপি মানে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এইটো বহুত লাজৰ কথা আৰু আমি এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ 5 বছৰ আগত যি বিজেপি অসমত যি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগত কাৰ্বিৰ লগত আহি বিজেপি নেতাবিলাকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে অসমত যি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলে কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আৰ্টিকল 244 Bonta election apor nanglelote Karbi Anglong pen di Mahasaw lahini Inglong a district atuma phanke kaiketa kachong thuilepen kapachbai pensi aningkan padam bondo nasipiniar ni KSA atum pen ke kham khela pen pinrem pon kok loposi herangkia mayalong KSA TDP amaipu Simeon Romphar ningjepong Dr. Numol Momin Dangoria Karbi Anglongor khilonjia manuhor uporot jeloke kam kora nai more than এটা 5 বছৰ হ'ব ডক্টৰ নুমল মমিন বকাজানৰ এমএলএ কিন্তু হি আজিৰ পৰ্যন্ত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ যি ইয়াৰ্স আমি অট'নমাছ মুভমেণ্ট কৰি আহিছে কিন্তু এই মুভমেণ্ট কথা লৈ আজি এছেম্বলিত আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে একো মাত মাতা নাই আজিলৈকে হি নিমাত গতিকে হি আমি এনেকা অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে যে আমাক হেমাহীন দৃষ্টিৰে কাৰ্বি আংলং খিলঞ্জীয়া মানুহক চাই আছে গতিকে আজি আমি ষ্ট্ৰংলি যক আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমি আৰু আজি আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন আহিব কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ সহযোগী দল ফালৰ পৰা যক আমি পৰাজিত কৰিবলৈ আমি আজি সাজু হয় Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Pini Adap Abirta ke labon si kantonilo domi thakme kurwang tu